ubwo tuvuge noneho ko byabindi Repubulika Iharanira Kongo imaze iminsi ivuga ariko igiye kubikora ngo Minembwe vatombe. Minembwe igomba gumoka ya FARDC wazalendo abarundi n'abacanshuro. Iyo operation y'amagasa batangiye bazengurutse Minembwe kuri nishuro wavuga ngo noneho ni operation karabutaka bakoze. Nibwo buryo bagiye kwisizamo Minembwe. Drone KT6 zitezizwe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Congo. Drone za kamikaze ndetse na drone ya Byaktar TB2 yabonetse tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu kirere cya Minembwe ikora ubutasi. Niko kaga gakomeye noneho FARDC bazaniye M23 na twirwaneho muri Minembwe. Hanyuma bya za drone za M23 bavuze de ko yitazira u Rwanda zabonetse muri Minembwe ibyazo nibiki. Inka 28 ngo zo muri karere zishwe n'igitero gikomeye cyane cya Repubulika Iharanira Kongo cyagabwe kuri Minembwe. Ndakikubwira ariko we mwiriwe. Tuitekesha tuzugezwe kwa gatandatu mwaka 2026. Niyo munsi turiho tukuvugiraho ivy'ibitero ikomeje ko gutaka bwa Leta ya Congo. Ndaza nkubwira ivyo muri Minembwe bikomeje kuvugwa ndetse byabaye inshobera mahanga ku buryo budasanzwe iki gitero cy'imbaraga uko kiri gupangwa ndetse mu buryo cyakozwe n'ibyo bashaka kugeraho. Benshi bari kwibaza niba bitaraza guhitana ubuzima bwa benshi. Ndabikubwira neza. Hanyuma mu nzira zijya Walikale naho rwambikanye. Kibati M23 bayizengurutse ariko wazalendo nabo bahita bahagarara bwuma ngo agomba guhita barangiza M23 muri iyi nzira. Kibati heretse kwigarurwa n'abazalendo. Amasasu mahanga, amasasu habula ndetse na kashebere. Kwitega umuriro. Ndaje nkubwira uko bimeze muri aka karere uko bivugwa. Nyuma Amerika yo yanze kwihangana nyuma y'itangazo rya M23 riteguriza FARDC igitero kiremereye kizagera mu bice byinshi niba ari ikindi gitero kigiye kubwa kuri M23. Amerika isohoye raporo nini nako nange ngo raporo ni igihano gikomeye cyane ifatiye bamwe mu barwanyi bakomeye bari muhagarariye ubutasi bwa M23 nzenze imani ndetse no ku ruhande rwa Fidèle Gustave nabo bafatiye ibihano. Amakuru yemezwa y'ibi bihano tuyavanye neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha Amerika iso yitangazo ryikubagaho kuri bino bihano ndetse bavuga yuko kubirengaho cyangwa se kurenga ku mahame agenga ibihano biba byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ibi bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse isoza bazabikora koko. Uziko ko ngimeze nka boss kwa kundi umuntu aba ari umukire afite abakozi akoresha afite nk'amafaranga yo kubahemba yiyicariye avuga ati akazi karagenda neza urananirwa tumuvana mu dushyire mwundi. Niko Repubulika Iharanira Kongo isigaye imeze kuri kino kibazo cyo muri Congo. Igeretse akaguru ku kandi Amerika yakorera akazi. Ubu tuvugana ibihano bigiye kugira ingaruka ngo zikomeye cyane ku mirwano ya 23. Ndakubwira ibyo benshi bavuga kuri izi ngaruka zigiye kuba kuri 23 ku mirwano ndetse n'icyo Congo yakungukira muri bino bihano. Sibyo gusa Congo iri gukorana n'ibihugu byinshi. Werangize gusinya amasezerano mu bya gisirikari n'igihugu cya Czech. Repubulika ya Czech basinya amasezerano yo gukorana mijyanye n'iyo gutabarana gufatanya mu rugamba n'ibindi. Imikoranire bamwe batangiye kuvuga yuko nanone harimo ukoko kw'igihugu cy'Iburayi ndetse n'Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaje nkubwire byose uko biri gutangazwa kamwe ku kandi unanyemerere mere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ngende umugu wa kamanzi w'uruhande ngo ikaze ngo byose tubijemo tumenye ibiri kuvugwa byose ko byakabaye. Ikaze kuri mwese. Ndeke gutinda makorosi ngo ngutereye gutinda cyangwa se kubona ibintu byagiheza inyuma iyo ngiyo ahubwo tuze tujye ku mirongo y'imbere tujye Minembwe. Muri Minembwe dore uko ibintu bimeze. Minembwe na gace wavuga ko ari ingenzi cyane cyangwa se na gace kagenzurwa na M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Na gace gatuwe n'abanyamurenge benshi. Aka gace kari munsi y'agace ka Itombwe icyapa ryo muri Itombwe ubone hakuno y'agace ka Mwenga urugato ugana mu gice cy'uburengerazuba ariyo ka numva ngo hepfo gato ugana mu gice cy'uburengerazuba ariyo ka Mitunga. Hanyuma uruguru gato nanone ugana mu gice majyaruguru yo Mukenke ikugeza mu gace ka Wangoye nayo iri muri rya shyamba cyangwa se kuri ishyamba rya Itombwe. Wajya mu gice straight uzamutse neza ukagera muri Ruhinja ku kigo cya Twangiza Mining icukurwamo amabuye y'agaciro y'ingenzi harimo n'inzahabu muri karakarere. Hanyuma mu gice cy'uburasirazuba hariyo Pwezero
nk'agace ka strategique umuhanda wakugeza nanone muri Uvira. Hepfo gato harimo inzi kujyana mu gice cya Baraka ukomeze iyo nzi ijya mw'ifizi. Mu gice nanone cy'Iburasirazuba ariko bw'amajyepfo akoriyo ishyamba rya Rugezi ndetse na Rukenia. Uduce twakugeza nanone ku kiyaga cya Tanganyika ukomeje iyo nzira ku muhanda ugera muri Baraka. Ubwo ngushushanyirije neza ahantu Minembwe ihagaze. Ibyo bice byose mvuze uvanyemo izina Minembwe, 90% mu mugenzuzi bwa FARDC ndetse na wazalendo. Uturakabya reka mbigusobanurire. Kwezelo iyo ntago ndigwa ndabitindaho cyane bayambuye 23 barayishushubikanye rirukanka agacira gatakaza kaba mu moko ya FARDC ndetse na wazalendo. Mikenye nabwo ntandabitindaho wamenye ko 23 bayikutiye areba inzega agace kagatakaza ku moko ya FARDC. Hanyuma Gakenke nakuri moko ya FARDC. Ubwo numva ngo gice cyepfo cya Gakenke. Igice nanone kigana mu burengerazuba cya Itombwe hariyo FARDC na wazalendo bo banagenzura cyane inzira zageza M23 muri Mwenga centre ndetse nizazakambuka zikageza muri Kamitunga. Hariyo wazalendo benshi bo mu bwoko bo mitwe ya VDP ndetse na CMC. Hanyuma mu gice cy'Iburasirazuba ariko ugatumwe mu gice cyepfo hariyo mu ishyamba rya Sambia hariyo FARDC na wazalendo. Ubwo mvuze ibice bikikije Minembwe byose umva wasikiri kuri muni FARDC. Kubera iki? FARDC ivuga ko yazengurutse kano gace nko gushaka kubwira M23 kidafite ubushobozi bwo kurwana rugamba. Ngifate ngo ikomeze kugenzura ku gace bayisaba kurekura ko karere kamanika amaboko imirwano igahagarara agace kagongera basubira mu maboko ya FARDC. M23 Twirwaneho babonye neza ko bazengurutswe batekereje ibintu bitatu. Nitwitanga amaboko ya FARDC twadugaragaje neza ko urugamba rutunaniye. Kandi twavuze ko izi ngabo za FARDC zafite ubushobozi n'abatera inkunga badafite ubushobozi bwo kurinda abasivile. Tugaragaje neza yuko abwo twe tudashoboye kurinda abasivile. Icyo ni kimwe cya kabiri. Nitamuka dutanze Minembwe. Icyo tuvuga yuko Minembwe ikorerwa genocide n'abakongomani. Tugaragaje neza ko duteranya abakongomani bagiye kwicwa noneho na zangabo tuvuga ko zakorera genocide. Gatatu, kuba M23 Twirwaneho batemera ko bakorana na Leta ni ikindi kintu gituma atemera kuramika intwaro wazabo hasi kuko mufatanya na FARDC harimo FDNB ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Nuvuga yuko muri kurwana mu Minembwe harimo na Leta ngo yaforumwe n'u Rwanda ngishaka kujya gutera igihugu cy'u Burundi. Mu 23 yakanye na Leta bihakana. Navuga ko iyo makuru ari ibinyoma nta kuri kubirimo. Baragunze rero bemeye hari byinshi byite bisenyuka bakomeje guhagararaho bitari ivyo icyakora. Wanareba nanone uburyo bazengurutswe bikongera kuba ikibazo gikomeye cyane kuri front line kuri yo kujya ku rugamba kurwana. Kubera iki? Buri musikari wese aho yaba ari hose nikoresha yafite byose. Igihe kirashira agakenera ibindi by'ingenzi. Icyo bita renfort. Yaba ibikoresho, ibyo kurya, imiti cyangwa se yenda n'abandi basirikare. Bivuze ko kuri uyu munsi muri Minembwe ibyo byose bisa nibigoye. Suvuga ko bidashoboka, ahubwo bisa nibigoye. Wenda ivyo kurya muri Minembwe n'ubundi ariyo ibyo kurya abaturage barindwa na M23 bashaka kuhereza guha M23 ibyo kurya biturutse muri bo. Icyo tugishize ku ruhande. N'imiti naho bishobora kuba ngutyo. Ariko ku cyitwa amasasu nta ruganda ruri rucura amasasu cyangwa se ibifaru. Bisange bikunda bikenera ko bituruka handi hantu. Hamaze imisi avugwa indege zagiye ziraswa muri karakarere. Izo babyumvishe rimwe cyangwa se kabiri ko ari indege bikekwa kariza 23 Congo yitagize u Rwanda zagaye mu Minembwe, imwe indege itwara ibikoresho Gazelle n'indi ndege ngo ya drone zagaragaye muri kira cyerekezo zimwe zikaraswa. So byumvisheho urikirije ngo yego. Byabwa kari indege ziturutse muri Goma ubundi twakoze zaturutse ku Rwanda. Izo u Rwanda rwarabihakanye baga ko nta kuri kubirimo ko indege zavuye mu Rwanda zikajya muri Minembwe. Gusa ariko izo ndege koko zaragaragaye. Kubera iki ndege? Muri Minembwe ari ikibuga cy'indege cyitwa Kiziba cyangwa se kiti ikibuga cy'indege cya Minembwe. Si kinini nk'ibwa bindege bindi uzi, ariko ni ikibuga gishobora kwakira indege zitari cyane nka za cargo, zazindi ziciriritse zizanye ibikoresho ndetse n'imiti cyangwa se gutwara inkomere. Nibwo buryo bwonyine rukumbi bushoboka mu kirere. Nabwo ariko ukaba uri muri risk kubera iki? FARDC muri kwa kwizenguruka ku gace yazanye ibikoresho bimwe birasa mu kirere ku buryo indege bashobora kwimanura mu kirere. Nubwo atari uburinzi bw'ikirere bukaze ariko afite imbunda zarasa mu kirere. Bisaba kwigendereza ku buryo buhambaye kugira ngo indege ijyanwe igezwe muri Minembwe. Ari nacyo kintu kigoye cyane kuba ibikoresho kujya kuri 23 bisaba izindi mbaraga bitari bisanzwe. Aha rero FARDC nayo ariko kwinjira mu Minembwe indani girwane na 23 byabaye nko gushikura igufa cyangwa se kuruma igufa kandi ufite amenye asanzwe ya muntu. Kubera iki?
M23 mu Minembwe indani nubwo bivuga ko nta naforo nyinshi ibona, ifite ubushobozi n'imbaraga zo kurwana haseje kuri FARDC. Gusa FARDC yiga ngo uburyo bwo guca intege M23 kugeza ku rwego M23 bwayo izisaga ngamanitse amaboko nta kindi kintu yakora. Kujya barasa kuri position za M23 batwikira ibikoresho gake gake, bikarangiye M23 isigaye nta n'umukandara wo kwipfundikiza ifite cyose kwikenyeza. Ibyo nibyo FARDC yapanze. Burya by'ibitero byinshi mwumva bira mu Minembwe niyo target FARDC bakoresha. Ntago ari njye bivuze, ahubwo umuvugizi w'ibikorwa bya Sokola ni wabyivugiye. Sokola kabiri muri Kivu Amajyepfo navuze ko M23 niba batihereje FARDC bazicuza impamvu bakomeje gukora ibikorwa zabo ku butaka bwa Minembwe, bazisanga nta gikoresho gifite, batagifite ubushobozi. Nizi operation bakora muri Minembwe indani hejuru ya 50%, twebwe hejuru birenze 50 kuko ndaza kubwira impamvu yabyo. FARDC atangaza ko baba batumbere cyane cyane position za M23. Niki cyo kiri mu position muzagisirikare, itukoresha ibitekerezo byawe. Utekereza grenade, undatekereza missile, undatekereza igifaru, undatekereza utuzu duto tw'amahema turi n'abasirikari. Hari icyo mvuze utatekereje muri byo ngibyo, uravuze ngo ntacyo. Niko imeze muri position za M23 nanone muri Minembwe. Ibyo byose mvuze birimo, ndetse nda nibyo tutavuze bya gisirikari nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kubirasaho rero cyangwa se kurasa muri izo position babanje bazimenya neza bakoresha indege zabo z'ubutasi nka Sechkane. Babivuze ngo nuguca intege M23 na twirwaneho muri kara gace kuko kubona indi ramforo bizagorana. Icyo gihe babasa nkaho biteguye cyane cyane kuri batangiza urugamba kuri M23 rwo kwinjira mu Minembwe, bazasanga M23 idafite ikoresho bikomeye byo kwirwanaho, bikatuma noneho M23 itsindwa urugamba ku buryo bw'uruhenu indani mu Minembwe. Ikindi gituma FARDC ikora ibitero ikoresheje drone cyane kurusha imbunda nuko kurasa babongopuye kohereza intwaro cyangwa se nkuko bakoresha za launchers zikarasa ibisasu muri Minembwe. Ngakenshi byakica abaturage kuko Minembwe kiteye na gace ka gisivile kuruta gace kishya kurusha kuba gace kishya kabiramo imirwano. Bagatekereza ko rero Minembwe kwirasaho gutyo bizatera upfu rwinshi ku basivile, ari mpamvu bakoresha cyane cyane drone zigenda zikarojura ahantu bashaka kurasa. Muri make dore ko ibintu bimeze rwagati muri Minembwe, ugiye ukareba urebeye inyuma wabona ko amahoro ari yose, ndetse mu minsi ishize hagaragaye video yabaye 23 n'abaturage bari gufatanya kongera gukora imihanda y'indani muri Minembwe. Nta ntambara nyirizina irimo vis-a-vis, ariko ibitero za FARDC bizabyo biraswa muri Minembwe ni nabyo M23 ivuga yuko byica abaturage b'inzakarengane, bigasenya n'inyubako, bikica n'amatungo yabo. Nk'ubu dore birimo kuvugwa Inka 28 z'abaturage zarashwe na drone mu ijoro ryakeye. Ibitero z'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Congo byibasiye ahitwa Gakenke, Kalingi, Bidegu muri Kivu Amajyepfo, bihitana inka nyinshi z'abaturage nkuko bitangazwa. Amakuru akomeza agira ati umwe mu bofisiye b'umutwe wa MRDP-Twirwaneho urinda Minembwe, Colonel Fidèle Rugabo, yavuze ko ibyo bitero byakozwe hakoreshejwe za drone. Amakuru akomeza avuga iki? Rugabo yagize ati ingabo za Leta zikomeje kugaba ibitero muri Komini Minembwe iri mu ntara Kivu Amajyepfo no mu nkengero zayo, zifashisha intwaro zirimo drone z'ubwiyahuzi. Aya magambo yatangajwe na Rugabo yunye gushimangira cyane cyane yuko aka gace ka Minembwe ari agace kagowe kandi gakomeje kwitabwaho cyane na FARDC mu buryo kudatanga guhumeka kw'aka gace, ndetse bikagaragaza neza cyane ko Leta ya Congo ikomeje kwikorera nkana kurasa muri kino cyerekezo. Nubwo ku rundi ruhande ariko FARDC nayo ivuga yuko iba irasa ku mwanzi idarasa ku musivile mu buryo bupfuye kuba ngaho nkuko babishinjwa, ahubwo barasa batumbereye kurasa adui. Okay, 23 M23 nayo ku giti cya binyuze muri Lawrence Kanyuka yongeye kwamagana kino gitero none tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, igaragaza neza ko ibitero zakozwe na FARDC kuko ari ibitero bibi cyane biri gwitata ubuzima bwa benshi. Dore uko Kanyuka yavuze mu ijoro ryose ryo ku ya kabiri kugeza ku ya gatatu Kamena 26 ingabo z'ubutegetsi bw'i Kinshasa zagabye ibitero byinshi ku turere twari dutuwe cyane twa Gakenke, Bidegu na Mikenke muri Minembwe bakoresha indege zitagira pilote zo mu bwoko bwa KT-6. Akomeza agira ati mu gihe ibi bitero bikomeje, AFC 23 yongeye kwemeza ko yiyemeje kurengera no kurinda abaturage ndetse n'imitungo yabo. Iti ingabo zacu zikomeje kwihatira kurinda umutekano wabo no gukumira ibitero by'ubunyamaswa bikomeza kubiba urupfu.
gusenya no kwimura abaturage ku ngufu. M23 nayidekarara cyane ko igiye kuri ibikorwa by'intambara mu kurinda abasivili. Gusa ibikorwa by'intambara kuri M23 byagenda gute kugira ngo batsindize ingabo cyangwa se uruhuri rw'abasirikare ba FARDC amaze kwipakira uri kara karere bazikintse neza Minembwe. Hari uburyo butatu bamwe basesenguza bavuga ko bushoboka kugira ngo M23 itsinde kino cyerekezo. Icyambere nuko abasirikare ba M23 bari mu gice cya Rubarika ndetse na Katogota bamanuka gace mu gice cya Wangoye na Ruberezi maze bakaza banyuze mu gice cya Musonjo pana Wangoye. Musonjo na Ruberezi ubwo n'inzira iri mu mura w'Iburengerazuba basanga berekeza Uvira bagita bahangana n'abasirikare ba FARDC bari muri Pwezelo bakabarasira inyuma mu gihe imbere yo bakirimo. Icya kabiri nuko abandi banyura nanone mu gice cya Ruhinja bakamanuka hafi hagati ya Wangoye ndetse na Ruhinja bakamanuka berekeza indani muri Minembwe ubwo hagangana n'itsinda rya FARDC rihagaze muri Mikenke. Mu gihe nanone kandi abasirikare ba M23 bari muri Tubimbi ubwo tumwango Katsika na Mwenga bakongerwamo indi ramforo yanyura muri Walungu maze bakaza bakamanurira intambara yabo muri Itombwe bagahita bakubita mu gice cy'uburengerazuba turutse kuri Mikenke basa n'abashaka guhangana n'itsinda rya FARDC rihari. Mu gihe barwana n'izo nguni dore ko ariho honyine bishoboka kuko mu gice cy'epfo ntibikunda hariyo FARDC gusa. Mu gihe bakoze muri ubwo buryo dore icyo byatanga. Imbaraga FARDC ifite muri Mikenke yahita izishyira mu cyerekezo kigana ruguru aho ingabo za M23 ziri guturuka. Imbaraga FARDC ifite muri Pwezelo bahita bangana n'itsinda rya M23 riturutse none muri Musonjo kugira ngo bahagarike abasirikare M23 baje guhitana abari muri Pwezelo. Ikindi kandi abari mu gice nanone cyegereye gace gato ka Gakenke ubwo ni gice cy'uburengerazuba ugana kuri Itombwe bahangana n'itsinda ry'abasirikare ba M23 none bamanutse basanga tutse Tubimbi. Ivyo bizahita bihagarika neza imbaraga za FARDC zishyize hamwe sa nkaho ziguterwa hagati Minembwe abari hagati muri Minembwe naho gahita basunika intambara noneho bagata bahuriza rwagati bagoboza naturitse inyuma no gahuriza hagati. Ikigengo bizakora cyane ko FARDC bayikucurira hareba inzega ikagenda yirukanga imbimbiko agace kagatakaza burundu M23 kongeka kagenzura. Ariko si ibyo bintu bisa n'ibishoboka. Yego birashoboka ariko bishoboka ryari? Bishoboka gusa kuko M23 yabirenze ku mahame ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo guhagarika ibitero. Uribuka ko Leta z'Ubumwe za Amerika zashyizeho itegeko rivuga ko M23 zigomba kuzamuka ikava mu bice bya Uvira agasubiza muri Kamanyora. Baramutse bamanuye igitero rero agasubira mu byerekezo gana mu bice bya Uvira, ntabwo mvuga mu mujyi wa Uvira ahubwo ndavuga muri teritwari ya Uvira nteganye na Fizi, yakongera gukurura akaga gakomeye M23 gaturuka kuri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bigasa nkaho umusekero uhagaze imbere ya M23 avuga ati wibeshoreye ngaha M23 iti boss ntabwo tuharenga. Ibyo bikaba ari nk'igitutu kiri ku mutwe M23 kitagaragara ariko babona nk'ikigaragara. Ikindi gishobora gutuma ibyo ngibyo bidakunda nanone gikomeye n'abasikari ba FARDC bamaze iminsi barungwa mu zerekezo byinshi maze kuvuga haruguru, haba muri Shabunda ugana nyine Mwenga, haba nanone kuri kino bice bikikije Minembwe, haba ndetse n'abasikari bari muri Ruvunji ndetse na Sange basa nafunze nguni turuka muri Rubarika ndetse na Kamanyora bishobora kongera gukumira nanone inzira M23 yanyuramo. Izo zose ni icyo twakita imbogamizi kuri M23 kugeza amagingwa yaba M23 yaba ndetse n'undi wari wese mu gusesengura kumenya iherezo rya Minembwe ngo ni ryari bizarangira ibitero. Ese bizarangizwa bigenze gute? Cyagoranye sibyo? Reka tube tubivuyeho rero. Tujye muri Kivu y'Amajyaruguru mu nzigana Walikale. Mu nzigana Walikale imwe gusa niyo ndaza kuvugaho ibitero birimo kuvugwa. Reba kuri iyi karita iri imbere yawe. Itegereze neza mu gice cy'uburyo uturutse kuri handitswe Katale. Uri kuyitegereza neza. Katale we kuyitaho cyane. Reba ruguru yaho hariho agace kitwa Rushebere, ugahita ukata kuri Masisi, Roshi, Bukombo, Kimoho. Uwo muhora witegereje neza. Warangije kubona. Hanyuma ngwino urebe n'uyu muhora ngiye kukubwira. Fata agace kitwa Kazinga. Hirya yawo musa Katale yo bino yihorere. Fata Kazinga, ufate Mitwa, urabona uko biteganye, ufate na Ngege. Hanyuma hirya yaho nubwo hatagaragara ugana mu gice cy'ubumoso, hari akandi gace kitwa Rutabaho. Iyo accident ni wayibonye. Iyo nayo buyihoreye gatoya ndayigarukaho. Hanyuma reba iyi ngiye kukubwira. Kisanga, Kibati, Kapula, Kasebere, Burora, Mahanga. Iyo axe nayo irebe neza. Umaze kuyibona. Reka dutse ku axe ya mbere. Axe ya mbere isa naho yose iri mu mutekano. Ariko reka duhite dusubira kuri axe ya kabiri. Mitwa, Ngege na Kazinga. Ni ibice byose bisa nka biri mu ishyamba rimwe. Ariko rinyurwamo n'abazalendo benshi bajya muri kino cyerekezo cya Kishanga, abandi bakabita bajya gutera muri Roshi, batiri banyura mu yindi nzira. Roshi iruguru gato ya Masisi.
aho hose ndi kuvuga uyu munsi bisa nkaho ibintu bituje, ariko dore inzira Kishanga, Kibati, Kashebere niho uyu munsi ari kuvugwa ikibazo gikomeye. Abasirikare ba FARDC na Wazalendo bateye Kibati baturutse muri kino gice cya Kishanga ndetse n'ibice bituranye naho bagatera muri Kibati, ndetse Kibati bikavuga ko bayigaruriye, byaje gutuma M23 cy'abasirikare bayo muri Kashebere, kari agace kari muri zigaro rwagati. Burya ntabwo ari muri Kibati, Kibati ni hirya yaho munsi gato habura mu gice cy'uburengerazuba, ndavuga aha ngaha niho hitwa muri Kibati. Aha rero muri Kashebere huzuye abasirikare benshi ba M23, ibikoresho byanyuze byavuye Masisi biza Roshi bijya Borora bite bijya muri Kashebere, ariko ni byaturutse Rushebere, Kimoho biza muri Kashebere, abasirikari ndetse n'ibikoresho. Target ni iye, ni ugutera FARDC na Wazalendo bari muri Kibati. Mbere y'uko urugamba rutangira nyirizina, ikibaye nicyo gitunguye benshi. FARDC, Wazalendo bongera umubare w'abasirikare benshi banyuze muri bya byerekezo maze kukubwira, baraza birunda indani cyangwa se bishyira mu gace neza neza kagana muri Kibati na Kashebere, kubazenguruke cyangwa se bacunge M23 ku buryo itaza kubatunguza ibitero. Hari ibintu bitatu ugomba gutekereza ngaha. M23 ikoze ikosa igatsindwa muri Kashebere, mu gihe FARDC biteye muri Kashebere kugira ngo yigize inyuma iterabwoba cyangwa se icyo bita igitutu cya M23. Kimoho, Burora, Bukombo, Roshi cyose Rowashi bashobora guhita tumva gusenya rw'ibisasu. Siko bibona uravuze ngo ye. Hanyuma kandi biramutse bigenze gutyo, Kimoho igafatwa na FARDC, Bukombo na Roshi gite batombe moko ya FARDC. Uzi impamvu? Nuko bagenzura Burora kandi kazinga rimwe abasirikare benshi ba FARDC na Wazalendo. Mu gihe afite Kimoho bakagira Burora bakagira kazinga, axe eshatu zavamo umuriro uko bita neza neza Roshi bahita bayigarurira. Akandi gace gakurikira ukabona uko kitwa Masisi Centre ituranye na Rushebere ya muri kara gace kepfo hafi ya Katare. Izo zaba ari icyago gikomeye, ariko nanone biramutse bihindukanye FARDC nayo 23 kuri kurunda abasirikare bayo muri kara gace n'ibikoresho igatikura FARDC muri Kibati, bishobora guhita bihindukana umwako. FARDC igatakaza Kibati yose, ndavuga locality yose ya Kibati, Kisanga, Ngege, ariko bigoye cyane ko M23 imanuka muri Mitwa, ahubwo yakikomereza hirya muri Rimanzi kuri uyu muhanda wabageza ku ihuriro ry'umwana ugera muri Pinga. Bamaze igihe kinini shaka gufata mbugita bona uburyo kuzamukayo, bagahura na bagenzi babo bari hino hafi ya Mpeti na Mijenje, Pinga ngo Tombe moko ya 23. Ubu nibwo bwo buhari, ariko abatuye muri kano karere uyu munsi tariki 3 masaha gitondo bavuze ko nta masasu menshi bumvishe nk'aya nijoro ku itariki 2. Bisa naho ibintu byari bituje, ariko badafite icyizere yuko isaha ku isaha bitaroginkira kuhinduka, ibisasu bikaba byinshi, bakaba kisanga mu ntambara n'ubundi idasanzwe hagati ya FARDC ndetse na M23. Negutinda ibihano biri kuvuza ubuhuha. Leta z'Ubumwe za Amerika zakomeje kuvuga ko zizakoresha ibikoresho byose zifite kugira kuzihadne abarenga ku masezerano. Urihangana n'undi amakuru yo muri Congo udakurikiranye iri tangazo ryose rya Leta z'Ubumwe za Amerika, umeze nk'umuntu wariye akarya ariko akibagirwa guhanagura iminwa. Ntiwazamenya neza ngibiri ko muri Congo ni ibiki. Ni itangazo ryose nanjye ryangoye kurihindura mu kinyarwanda, ariko ndizana imbere yawe ngo turisobe ngo ryakabaye wumva iby'ibihano apana kubyumvisha amatwi abantu babisubiramo, ahubwo twisomere ibaruwa ya nyayo cyangwa se itangazo rya nyaryo riva kuri US Department of the Treasury, bagaragaze neza ibihano bafashe muri kano karere babifatiye nde, kubera iki, ingaruka zabyo ni zihe. Uti Mungu akamanzi jya mbere, nanjye ni reka mbikore. Ibitero byakozwe nibihe cyangwa se ibitero byafashwe nibihe? Fidèle na M23 byigarurira ubutaka mu buryo bw'urugomo ndetse bica abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo. Igikorwa cy'uyu munsi gifatiye ibihano Gustave ku bwayo, umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'ibikorwa zihariye za Fidèle, na John Mani Nzenze, umuyobozi wa M23 akaba n'umuyobozi w'ishami ry'ubutasi, bombi bayoboye imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano muri burasirazuba bwa Congo. M23 na Fidèle, umwe ni iburyo undi ni ibumoso, Gustave iburyo, Nzenze ibumoso. Bati President Trump yagaragaje neza ko hakenewe byihutirwa gukemura amakimbirane ateye ubwoba muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi Leta z'Ubumwe za Amerika ziyemeje amahoro n'iterambere mu karere. Ibi byavuzwe n'umunyamanga w'imari Scott Bessent, ati hohoterwa rihoraho rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ririmo kongera ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bw'ikiremwa muntu kandi ribangamiye inyungu za Amerika mu karere. Ibihano by'uyu munsi bishyigikira umwanzuro w'amahoro no guhagarika amaraso cyangwa se imeneka ry'amaraso.
Leta z'Ubumwe za Amerika ziyemeje gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo bafashe mu kurangiza amakimbirane yamaze imyaka myinshi, guteza imbere iterambere ry'ubukungu n'ubufatanye no kubaka urufatiro rw'amahoro, iterambere ku baturage ba Congo n'u Rwanda. Bityo Leta z'Ubumwe za Amerika ziteze ko leta ya Congo izakuraho FDLR n'imitwe ifitanye isano na FDLR. Leta z'Ubumwe za Amerika kandi ziteze ko u Rwanda ruzakura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Congo no guhagarika inkunga yose ihabwa M23 hakurikijwe amasezerano ya Washington yo ku ya 4 Ukuboza 2025. Bati FDLR ni umutwe w'inyeshyamba washinzwe mu mwaka wa 2000 uturutse ku basigaye b'ingabo zahoze ari z'u Rwanda n'imitwe y'intagondwa bahunze u Rwanda nyuma ya jenoside yo mu Rwanda yo mu 1994. Niko babyanditse mu mateka yayo. FDLR yagiye ikora ibikorwa by'urugomo rushingiye ku moko ku basivili, birimo ubwicanyi bw'imburagihe, kwinjiza abana mu gisirikari ku ngufu ngo bajye mu ntambara, n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ifitanye isano n'amakimbirane. FDLR itera inkunga ibikorwa zayo ikoresheje ubusahuzi bw'abaturage, ishyiraho imisoro itemewe n'amategeko, gushimuta abantu kugira ngo ibahe ikiguzi cy'inshungu, gutema ibiti mu buryo butemewe n'amategeko muri pariki y'igihugu ya Virunga n'ibindi bikorwa bitemewe n'amategeko. Uyu mutwe witwaje intwaro wanasabye inkunga y'imitwe yitwaje intwaro ya Congo n'ingabo za Congo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ya Congo, nubwo guverinoma ya Congo yabujije ufatanye na FDLR. OFAC yashyize FDLR ku ya 3 Mutarama 2023 ishyiriyeho ibihano hakurikijwe itegeko nshinga EO 1341 kubera kutubahiriza amategeko mpuzamahanga cyane arimo kwibasira abana mu hezi intambara muri Congo, harimo kwica no gukomeretsa, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushimuta no kwimura abantu ku ngufu, byatumye FDLR ishyirwa ku mutwe w'iterabwoba. Bati Gustave Kubwayo, uzwi nka Kubwayo, uzwi cyane cyane ku izina nanone rya Colonel Sirkov, ni umuyobozi wa FDLR, akaba n'umuyobozi uzwi nka umuyobozi wa Commando de recherche et d'action EDF, yagnose wa mutwe ukomeye cyane wo muri FDLR, ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye bya FDLR. Uretse uyu mutwe Kubwayo yayoboye urwego rw'ubuyobozi bwa FDLR mu gace ka Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru bashinzwe mu 2022 nyuma y'ibitero M23 byatumye FDLR itatana mu turere. OFAC yashyize Kubwayo urutonde rw'afatirwa ibihano hakurikijwe ya ngingo EO 1341 nkuko yavuguruwe na EO 1337 kubera ko umuyobozi wa FDLR urwego rufite imitungo n'inyungu mu mutungo bihagaritswe hakurikijwe iyi ngingo. Kuvuga ngo umutungo wose wa Kubwayo n'ibijyana nawo zose birahagaritswe hakurikijwe iyo ngingo ya 1341. Bati M23 ni umutwe w'ingabo ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye igice kinini cy'intara Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Uyu mutwe w'ingabo watangiye kugaragara muri Congo mu mwaka wa 2012 ubwo wagenzuraga umujyi wa Goma ku mupaka mu gihe gito mbere yo gutsindwa mu mwaka wa 2013 n'igisirikare cya Congo ku bufatanye bw'ingabo za Loni. Muri Mata 2024 M23 yafashe Rubaya, umujyi uri hagati mu gace kanini gacukwamo amabuye y'agaciro ya Kaluta, ibikoresho by'ingenzi bikoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ku ya 8 Nyakanga 2024 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yasohoye itangazo ry'impungenge zijyanye n'urusobe rw'amabuye y'agaciro rutuma habaho umutekano muke muri Burasirazuba bwa Congo. Ku ya 15 Ugushyingo 2025 guverinoma ya Congo na M23 basinye amasezerano y'amahoro muri Qatar. Nyuma yo gusinya amasezerano, M23 yafashe umujyi w'icyambu cya Uvira uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku mupaka wa Congo n'u Burundi. Nubwo M23 yaje kuva muri Uvira, umutwe w'inyeshyamba uracyagenzura Goma na Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. M23 yigaruriye muri Mutarama na Gashyantare 2025 nyine iyo miji. Ibikorwa bya gisirikare M23 byahitanye ubuzima bw'abaturage ibihumbi ndetse binateza ikibazo cy'abaturage benshi bahunga igihugu. Mu gihe inyeshyamba zabo M23 yanakoze ibikorwa byo guhohotera uburenganzira bwa muntu, ubwicanyi, ibitero byibasira abatari abarwanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amerika ikomeza igira iti OFAC yashyizeho M23 cyangwa se yafata ibihano M23 ku ya 3 Mutarama 2023 hakurikijwe EO 1341 kubera kutubahiriza amategeko mpuzamahanga cyane cyane ajyanye no kwibasira abana mu by'intambara muri Congo, harimo kwica no gukomeretsa,
ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushimuta no kwimura abantu ku ngufu, no kwakira intwaro n'ibindi bikoresho bifitanye isano nazo, harimo indege za gisirikare n'ibikoresho, cyangwa se inama, amahugurwa cyangwa ubufasha, harimo inkunga bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare muri Congo. Bati John Imani Nzenze ni umuyobozi wa 23 akaba n'umuyobozi w'ubutasi bwa M23, afatwa nk'umwe mu bakorana za hafi kandi b'inkoramutima ba Sultani Makenga, umuyobozi mukuru w'igisirikare wa M23 ufata ibihano na Amerika, wemejwe ngo Makenga wemejwe na Amerika ndetse na Loni. Nzenze yabaye umuyobozi wa M23 kuva umutwe witwaje intwaro watangiye kwigomeka ku mwaka wa 2012 kugeza 2023, ubwo yayoboraga ibitero za M23 ku birindiro za gisirikare za Congo. FARC yafata ibihano Nzenze akurikijwe iyi ngingo ya EO 1343. Nzenze afatirwa ibyo bihano nk'uko yavuguruwe mu ngingo ya EO 1367 kubera ko umuyobozi wa M23 umutwe ukora ibikorwa nyine ngo bya kinyeshyamba. Rero inyungu ze n'ibigo bye birahagaritswe hakurikijwe iyi ngingo ya EO 1343. Bakomeza bagira bati kubera iyi gahunda y'uyu munsi, imitungo yose n'inyungu zose umutungo w'abantu bagenwe cyangwa se bakumiriwe bavuzwe haruguru, imitungo y'abiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa iri mu maboko y'abantu bo muri Amerika, iyo mitungo irakumiriwe kandi igomba kumenyeshwa FARC. Byongeye kandi sosiyete yari yose yabo mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye ku giti cyayo cyangwa se mu buryo rusange, 50% cyangwa se birenga by'umuntu umwe cyangwa se benshi bakumiriwe nayo ayo masosiyete yarakumiriwe cyangwa se afata ibihano, kiretse byemejwe n'uruhushya rusange cyangwa se rwihariye rwatanzwe na FARC cyangwa se hari uburenganzira rundi. Amategeko ya FARC muri rusange abuza ibikorwa byose by'abantu bafata ibihano Leta z'Ubumwe za Amerika biri mu mutungo n'inyungu zabo ku giti cyabo ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri make ikigo cyabo cyose cyangwa se inyungu zabo zose bari bafite muri Leta z'Ubumwe za Amerika zakumiriwe. Hanyuma bakomeza bagira bati kurenga ku bihano za Amerika bishobora gutuma habaho ibihano mboneza mu bantu cyangwa se ibyaha ku bantu b'Abanyamerika cyangwa se abanyamahanga. FARC ishobora gushyiraho ibihano mboneza mu bantu ku byaha ku buryo bukomeye. Amabwiriza ya FARC yerekeye ibahirizwa ry'ibihano by'ubukungu, atanga amakuru menshi yerekeye ibahirizwa rya FARC ku bihano by'ubukungu za Amerika. Byongeye kandi ibigo by'imari n'abandi bantu bashobora guhura n'ibihano kubera gukora ibikorwa bimwe na bimwe bireba abantu bagenwe cyangwa se bafata ibihano. Muri make gukorana n'umwe muri abafata ibihano ubwawe nawe byakugiraho ingaruka, baba bagizwe nk'ibicibwa mu bijyanye n'imari. Bati ibibujijwe birimo gutanga umusanzu wari wo wose cyangwa se gutanga amafaranga, ibicuruzwa cyangwa serivisi bikozwe n'umuntu wari we wese wafatiwe ibihano, cyangwa se kwakira umusanzu wari wo wose cyangwa gutanga amafaranga, ibicuruzwa cyangwa serivisi biturutse ku muntu wari we wese. Muri make ntacyo ugomba kwakira giturutse kuri Imani Nzenze cyangwa Gustave cyangwa se ngo kigutuke ukimuhe uri muri Amerika. Abantu batari Abanyamerika kandi babujijwe guteza cyangwa se gucura umugambi wo gutuma Abanyamerika barenga ku bihano za Amerika babigambiriye cyangwa se batabizi, ndetse no kugira imyitwarire ibuza ibihano za Amerika. Ibi ngibi ni byabaye kuri European Union, kuri RDF. Gushaka gutesha agaciro k'Amerika ibyo yakoze yibeshye ngo nibabura ubufasha bwa Leta z'Ubumwe za Amerika babone ubufasha bw'abandi, ibyo nabyo birahanirwa na Amerika. Bati abantu batuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se mu mahanga batanga amakuru ku bijyanye no kutubahiriza ibihano kuri gahunda yafashwe yo gushikariza abatanga amakuru bashobora kwemererwa guhabwa ibihembo mu gihe amakuru batanga yatumye habaho igikorwa cyo gushyira mu bikorwa ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko atanga ibihano, aho nyine bituma bahabwa amafaranga arenga miliyoni imwe y'amadolari. Muri make hagize nk'amakuru umenya yuko wafata ibihano muri aba ngaba hari amafaranga ariko yaturutse muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ukabatungira agatoki uhabwa urufito ubundi bakakwereka icyo bikorera kuri uwo muntu. Bakomeza bagira bati imbaraga n'ubunyangamugayo bw'ibihano za FARC buturuka gusa ku bushobozi bwa FARC bwo gushyiraho no kongera abantu ku rutonde rw'abantu bashyizweho ibihano by'umwihariko abantu bakumiriwe, ahubwo binaturuka ku bushake bwayo bwo gukura abantu ku rutonde rwa CDN nk'uko amategeko abiteganya. Intego nyamukuru y'ibihano si uguhana, ahubwo ni uguhindura imyitwarire neza kugira ngo ubone amakuru ajyanye n'inzira yo gusaba gukurwa ku rutonde rwa FARC, harimo urutonde rwa CDN
cyangwa se gutanga ubusabe, nyamuneka reba amabwiriza OFAC kujyanye no gutanga ikirego cyo gukurwa ku rutonde rwa OFAC. Muri make umuntu wese afatiwe ibihano cyangwa se urwego rwafatiwe ibihano kugira ruvane kuri runo rwego rwafatiwe ibihano, basaba guhindura imico bashinjwa. Nimba Gustave wa Fidèle ashaka kuvanwa kuri urwo rutonde, asabwa gukatira Fidèle burundu kandi akagaragara neza cyane ko ahinduye imyitwarire ntanagihuriye na Fidèle kandi n'ibikorwa kiyoboye muri Fidèle. Niko bimeze kuri Mani Nzenze, niko bimeze kuri Joseph Kabila Kabange n'abandi bose afatiwe ibihano n'uru rwego rwa OFAC. Ikibazo kibazwa ni kimwe gusa. Ibihano bifashwe mu gihe M23 ari gutegura ibitero bikomeye izagaba mu gice kirimo FARDC, mu gihe FARDC bazaba barashe kuri M23. Nyamara urebye inzego zafatiwe ibihano harimo inzego z'ubutasi cyangwa se inzego z'ubutasi, nizo nzego zitanga amakuru nk'ijisho rya gisirikare. Niyo bafatiwe ibihano bivuze ngo ijisho ry'umusirikare rifatiwe igihano. Hano harimo akantu. Imango Leta zunze ubumwe za Amerika zikorera neza icyo FARDC yifuzaga na mbere hose, kuba M23 ishobora kubuzwa byinshi ndetse no gusigara ari umutwe udafite umuntu n'umwe bakorana, kuba kuri Sultan Makenga kujya ku bayobozi bo hasi, yewe n'umutwe wa M23 kufatira ibihano, byongera kwemeza neza cyane ko nta ruvugiro uyu mutwe ufite kuri Leta zunze ubumwe za Amerika. Muri make n'impamvu barwanira ntago Amerika yemera, basa nawe nyine ari umutwe w'ikirobere uri aho ngaho utemewe na Leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko se mambere M23 irwanira yivuga kandi benshi bakumva ariyo, kuki Amerika itayumva n'imitekerereze ya Leta zunze ubumwe za Amerika, ahubwo ibyo Congo yibereyemo. Congo igiye gukorana n'igisirikare cya Czech, n'amasezerano angije gushyirwaho umukono, ntago ari byo bazakora. Ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Prague burimo gutangira nyuma y'umwaka umwe. Vice Ministre w'intebe w'ingabo z'igihugu n'abasirikare bakuru Fidèle Rugabo mu Diamvita asuye Repubulika ya Czech. Ibihugu byombi bikaba birimo gutera intambwe nshya mu gushyira mu bikorwa ufatanye bw'izo ngamba zo gukorana. Yakiriwe mu ruhame ku wa kabiri tariki 2 Kamena 2026 na Vice Ministre w'ingabo z'igihugu Ambasaderi wa Repubulika ya Czech muri Congo Peter Selepa. Yishimiye umusaruro w'ubufatanye, imbuto z'ubufatanye bwatangijwe mu butumwa bwa nyuma bwa Fidèle Rugabo muri Diamvita yagiriye i Prague, ahuye nyine no ku ruhande rwa Czech bakaganira ku bufatanye. Uretse gushyiraho ambasaderi wa Repubulika ya Czech muri Congo, akaba ari ubwa mbere mu mateka y'umubano wa diplomasi hagati y'ibihugu zombi. Aya masezerano y'ubwumvikane ateganya ubufatanye mu bya gisirikari bwibanda ku gushimangira ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za FARDC ndetse no guhererekanya ikoranabuhanga mu bijyanye n'inganda zo kurinda indege cyangwa se icyo twakwita nk'uburinzi bw'ikirere, aho Czech Republic na Leta ya Congo bitegura gukorana muri ubwo buryo. Bati uwo mudiplomate wa Repubulika ya Czech yagaragaza icyizere cy'ejo hazaza n'ubu bufatanye bugiye gukomera hagati ya Minisiteri z'ingabo z'ibihugu zombi. Ubwo umuyobozi w'ingabo za Congo Fidèle Rugabo mu Diamvita yashimye uburyo umushyitsi we yakoranye ubushobozi ndetse n'intambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Ubufatanye bunafasha mu gushimangira inkingi y'amahugurwa ya fact triad. Nyuma ubufatanye kandi bujyanye n'urw'ingabo za FARDC zivugurura kandi zigatera imbaraga cyangwa zikongera imbaraga icyerekezo gishyigikiwe n'umuyobozi w'ikirenga w'ingabo za Congo President Tshisekedi Tshilombo, ari nabyo byifuzo nyine bafite byo kugisirikare gikomeye. Binyuze mu bikorwa bya diplomasi ya gisirikare, Vice Ministre w'intebe akaba anayobora ingabo, gamije gukomeza umubano wa Congo n'abafatanyabikorwa bayo mu by'ingamba ndetse no kongera ubushobozi bw'ingabo za FARDC mu mikorere yayo. Benshi bakurikiranye basanze Congo irimo kugera ku rwego rudasanzwe. Inama kuri iki biganiro bizatangijwe mu ruzinduko rwa Fidèle Rugabo mu Diamvita muri Repubulika ya Czech umwaka ushize. Icyo gihe hagaragajwe ubufatanye butandukanye, ari imyitozo y'abapilote, imyitozo ihanitse y'abasirikari n'ibikoresho byo gutanga ibikoresho by'ingabo zirwanira mu kirere za Congo, aho Congo ishobora kuzabona ibikoresho biturutse muri Czech. Urumva ko Congo iri gushaka kwibaka ku rwego rudasanzwe. Mini yaha ugubwe neza, amahoro ibishana muri gw'imyungu bifirije. Salam shalom.